Babiem, Adom TV, Badwam na Ocean, and come here do so no here pa issue a coso na member wabamumu. Ye baby young comono na nyame Adom. Watching it to me. You were lucky Herbal Hospital. E waha, your name penfue baby din komo, your case. Lucky Herbal Hospital, I say, why you lucky Herbal any age match a pound or die boy. I don't know, but I'm here, Dr. Name. Dr. Stephen, Anna, your boy, Junior. Yeah, she and me a show so way. I don't pay yet as so as I have a kind of sabi. I must say, Dr. Stephen, I don't pay him watching. Who had that, say, and Eric, dog batche. Dog batche. Biomedical scientist. Yes. Biomedical scientist. About the terms and obey soon. Mama Quaba. Yet must say, Lucky Herbal Hospital, Hoboco, dear. Dr. Peninsula, who ye? Oh, yeah, but in your mere surprise, no see any common for infertility. Men and women. Yeah. As our topic radio soon, for men go a issue, for man on a issue by a bonnet of fire. I can say infertility. Then call Dr. Stephen Hope and know your condition there. Yo, Befa Kawe so etia ashafua washing and anope. Infertility no a yareva koa etiema and nimber mayina. Your how can see and ne usho a biblim honey Ghana crana. It me ma emba and as our waterfall be with Bena, our cry to me the age. Na Lucky Herbal Hospital where dear na say why you shame the kind infertility a ye bre a oba any berema awale anase wote demu na woye unprotected sex yo won yusu bibia emfa mbom ho ban wote dem be se bosumi nsia kɔ afe mienu na eba entumi emfimu empie anase eba entumi yeden emba because oba ne berema ekɔkɔ wale a adia ebusuafo ne omani na bohwe kwan se eba be den ebepie but man bi anasa warefo ne bi ewo ho a wawale wote dem mu but woye bibia wonyuso eduro bi anfem bo ho ban but ba enye dan emba it means say sankofo motisa ne yeka se omonye feta omonye feta nti se obi hwe ye na se ebia wawale na se be afi mienu na se eba mba Lucky Herbal Hospital aya krado na infertility no ye wo mu ahodo mienu a eye primary and secondary obi wo ho a wawoda ebia wawo ba ko na se mienu but awo no asan ayeden atiko eno no ebia na wo ye no echi na sa ohawo ye den eba ye nti se ebia wawo ba ko ana se mienu na se ni awo no atiko a obetimi aba Lucky Herbal Hospital na ye wo primary a ono no enipa no onwo da nti e wo mu type ahodo mienu a eye primary infertility and secondary infertility na obi be pisa say infertility no then na edeba on say titimre mu nanka obi kɔwale oba na say odene betena fie na say awo mba na yenim say oba no na ye dan enwo nti na ye de adoso ani na abeta oba no so na ye ne bo na ni one year na ni say ma ya de say da na ye di sa ni ye di oba na ni but enti sa infertility no ebetimi efi oba ebetimi so efi marima nti say ye ko emma na side na on say ye wo bibia ye friend Philippine tube anu na say oba wutunkosua nkosua na FM na ebehia spermatozoa na fertilize na go back to the womb nti ye wo ma ne bi ho abehwede na tubes no ablock nti nkosua no ene sperm no enya akwanya invade infentia saa so na fibroid nso etumi eba oba awodie mu ma etumi esi awo ho eden ekwan even stress cry to me change oba anase hormones no ema awo cry etumi eden etiko ye we nuano mu a won so wono no ndru body to set tobacco ne sa eno so tumi esi awo ho eden ekwan hormonal imbalance hormones no cry so etumi eden esi fertility okwan bi mu so kwa na omo ye omo tumi ovulate ye obi a ye fe no ovulation cyst etumi cover oba no nkosua no so ema so oba otisa na prevent no ma oyede otumi ovulate saa ne o mayina eba we oba ebetumi esi wawo ho ekwan nti se wakoba bi we oba doctor ka che say ovulation cyst wo ho fibroid wo ho ni na no obetumi aba Lucky Herbal Hospital na ye ba memma no mu a o say ye memma na ya na ye je ho dipa because etumi ene obi a wo kafo etumi edim paso agro so far as I wotumi di no paso agro de wonim say we okay but wo be ma bi wo ho a obetumi ni edi oyire edi paso agro but
see men e ba no bibia nye de enim onti obi wo ha infection adokro no nti see men be ba but total azoospermia you be a azoospermia sperm bibia enim ahanti ye wo oligospermia obi ana nkomo ano so kra eso ayede eso ate woni oba ne te a bibia ayede entimi nsi ana ye wo bibia ye fa vicosel sa vicosel no one of the common cause etai eto memma pa won say ye wo memma ni be ho a be won say at times no be won say veins na wo testis no ho be won say aye enlarge and I say be won say swell enti e basa na e ma temperature e ba obema no scrotum no e ma reduce sperm production no enti memma bebre wo anas want me ensure mo yere nyum no vicosel no e one of the common cause etai den e de ba enti eno no be won say memma ye Tesla no empe heat into the more na e show beba bebre no be won say ebe no sperm cells no to be won say ebe ma nipa no ne sperm no ayeden akofom into sa no man nyina e yade otumi kura broke oba on say wo bibi a ye fa no vast difference as say oba man ni oba hia sperm no e wo epidemic ye fa bibi epidemic into sperms no be fa sa tube na ye fa the vast difference no ye wo be maybe one the vast difference no more broke into ono be man share sperm ni enya oba ni share sperms ni enya kwanya and transport from vast difference no mu na de share oba no ma tumi fertilize into we na ye no ma say wo oba anase be ma ho a ebetimi de infertility no ayeden etimi e de aba ye da say pa wa boni nyina edo so pa but wa try aboni nyina to fa che ne ni so no mamemko Mr. Eric Dogbache, our medical scientist. Now, you hear diagnostic at War Lucky Herbal Hospital. Say, Obi was our condition. No, sir, I must see diagnosing the panel. Oh, but that's it. Mammy, Facunya, that's a mammy, Acunya, semi-teaching. Now, one thing that I have to say, you will be from unexplained infertility. Obi or dog kind or primary secondary. Or by no, you check it, no, Obano, be okay. I check it no so be okay. And no enya edura sem we cancel na dey pe. Nti obi e friend unexplain. Ho obi wo ho maybe obekọ ko bom pa na na SMP but and so canceling. Na oba Lucky Herbal one of the things yeta en say yeta check what we call semen analysis. And no ye hwe be ma ne kwabua. Obi wo ho o de semen no ba ye hwe either say ni na ewu. And no betima infection na cause. Obi so wo ho ewom ba de movie Wada. Obi so ho ewom but the way amoko no enkoyie. Lazy. Enti ye no for bema no ye semen analysis ye yi nkoma na ya hwe on machine so. And na ye check testosterone level, hormonal level. Testosterone na ma bema no ye semen production ye we. At cancer level no o bema nim. Enti say wo hwe na testosterone level fema, wo sexual dividend ebeba fem. And I said testosterone so fema, it means that semen production so dey enkoyie. Enti for bema no say ye hormonal test. Na ye semen analysis na ye ba e man say ye hormonal test na e man hormones na regulate fertility issues na there nti wo hwe menstrual cycle kra say disorder bi bempe e man hormones na there nti ye check hormonal imbalances ni na ye check FSH progesterone ni nyina ano na betimi agina so ansa na ka so okay problem ni ye say na say na for fertility ye fa blame to obia wo ba Lucky Herbal ye fa blame to obia mun tie ni ye nti uba ye hwe de ye na yasa na won kwampa why lucky nti Lucky Herbal so de ye obebia my locations no uko ye headquarters ye between Winneba and Sweden Road uko ye Gumo Ogwakrum udu Winneba Junction also uko Sweden undu Sweden ye headquarters wo ho uba kaswa so ye kaswa high tension ni Lucky TV kwa na wo ho kaswa high tension kudubi ni so kaswa ubenya uko ashama so Roman Down Jericho Road ashama so ye wo ho uba connection so Central University Kaneshi branch yeni share wo uko Cape Coast so your Abra station taxi rank wa obo hu Lucky Herbal so ho na uko Takade so Nkrofo Junction udu Nkrofo Junction Lucky Herbal ye facility so ho uko Kumasi Otumfo Krom so your Abrepon Mayaka side ho udu obenya ye so ho nti Lucky Herbal de ye obebia sa maye wo number no na pe se asema ye kan na ye beka infertility obi so ho maybe infertility na ha na yare bia ha obia no ubetimi afre na ye ni your number is 024 320 1244 024 320 1244 uba wanga say why lucky obe lucky am ha edamwase anopei enim say
ebre sem ye besa hia bi mu enti enye infertility no nko an wo mo eye ho ade se de waka dada no enti number ni 0243 201 244 0243 201 244 yare bi e how adwen frɛ Lucky Herbal Hospital na wo mo ehmo ma yare emfa wonko afena wie yentutu yare bi emfri ho ne de infertility yemfa show obia tumi at fault nti yenko check na hwe de ekoso anya na saa keke e wo so obia timi nyinsen unyinsen so a e wo so otimi wo fa ho e fa oba yenko mo ne ye de ni nyina esi ha medidi afia amankwa tamaklo ye kwe